Dobro došli. Hvala vam što ste danas sa nama i što zajedno istražujemo zanimljiva mesta, prirodu i istoriju. Ako volite putovanja, skrivene dragulje i priče koje povezuju prošlost i sadašnjost, pozivamo vas da zapratite naš kanal. Vaša podrška nam mnogo znači. Usred gorostasne Đerdapske klisure, na desnoj obali Dunava, nedaleko od Donjeg Milanovca, nalazi se jedno od najznačajnijih arheoloških nalazišta u Evropi – Lepenski vir. Na ovom mestu nastalo je skrovito naselje u kome su ljudi živeli u izuzetnom skladu sa rekom i prirodom. Dunav im je bio izvor života, hrane, ali i duhovne snage. Po skeletnim ostacima ustanovljeno je da su svi umrli prirodnom smrću. Nije bilo nasilne smrti, nisu ratovali, bili su miroljubiva zajednica. Lepenski vir je podignut na takozvanoj Dunavskoj terasi, sa koje se pruža pogled na reku i stenu Treskavac na suprotnoj obali Dunava. Veruje se da je upravo ta stena imala važnu simboličku ulogu u životu stanovnika i da je poslužila kao inspiracija za jedinstven trapezoidni oblik kuća. Kuće su bile planski građene, sa jasno definisanim osnovama, ognjištem u središtu i manjim žrtvenicima u unutrašnjosti. Neke od njih imale su i oblike primitivnog podnog grejanja, što svedoci o visokom nivou znanja i prilagođavanja prirodnim uslovima. Život na Lepenskom viru obuhvata periode mezolita i neolita, ali su pronađeni i tragovi kasnijih epoha. Ipak, najznačajniji je period kada dolazi do velike prekretnice u ljudskoj istoriji. Lovačko i ribarsko stanovništvo postepeno prelazi u prve stočarske i zemljoradničke zajednice Evrope. Ove promene nisu bile samo ekonomske, one su zahvatile kulturu, društvo i duhovni život ljudi koji su živeli uz Dunav. Lepenski vir je otkriven tokom 60. godina prošlog veka za vreme istraživanja povodom izgradnje hidroelektrane Đerdap. Kako bi bio sačuvan od potapanja, lokalitet je pažljivo premešten i zaštićen. Danas se nad ostacima naselja nalazi moderan centar za posetioce koji čuva svedočanstva jedne izuzetne kulture. Lepenski vir nas podsjeća da je upravo ovde, na obalama Dunava, čovek započeo stvaranje trajnog doma, zajednice. Ovo nije samo putovanje kroz prostor, već i putovanje kroz vreme. Jedna od najupečatljivijih odlika Lepenskog vira jesu kamene skulpture i žrtvenici. Izrađivane su od dunavskih oblutaka, tehnikama klesanja i iskucavanja, najčešće u plitkom reljefu. Na figuralnim skulpturama najdetaljnije je oblikovana glava sa naglašenim obrvama, nosem i ustima. Mnoge od njih imaju ljudsko-riblje karakteristike, što ukazuje na vezu sa Dunavom i verovanje u božanstva reke. Ornamentalni motivi, poput meandra, ribljih kostiju i pletenica, govore o bogatom simboličkom svetu ovih drevnih ljudi. Na Lepenskom viru
Istraženo je više od 130 grobova. Posebno se izdvaja veliki broj novorodjenčadi, sahranjene ispod podova kuća. Ostali pokojni sahranjivani su u zaleđu naselja ili unutar samih kuća, orijentisani paralelno sa tokom Dunava, sa glavama okrenutim nizvodno. Uz pokojnike su ponekad polagani grobni prilozi, poput kostiju životinja, alata i ogrlica od kamena i puževa. Ovi rituali svedoče o složenim verovanjima i dubokoj vezi života, doma i smrti. Ako vam se video dopao, ostavite like i zapratite kanal kako biste bili sa nama i u narednim avanturama. Uskoro donosimo i novi video o tvrđavama ovog kraja sa mnogo zanimljivih podataka i priče iz prošlosti. Vidimo se uskoro.